marbitra ema taximan awe ma chauffeur wa hema bis awo anrikaongo wa gereo e transport harmwe masiwa ya Komoro okema siwa ya Komoro kabati train kabati metro kabati bisi cha e transport ya Komori iyo privé ngwaje liao wanawaoleo wamba ngwafanyao mobilisation ya uone sauka ya ngwa dhulmi hao evinga munge bidio heni sila mwa kweli haini mkomori wakoli heni mgazija wakoli lo bahano gebidio ya pare mwana ya pare mrumje ya pare jirani ya pare ndu huze bahate zirewe ukayana riso pare nirilale narilawe muhonze rijo mjini remasi huro mchana ili rionese serikali ukaya kartu yenge serikali changere inga utabiambi zifanyi wao na zali na belu na msaidio kena ukiriri kenanti nusungwa lao botasi walibo mchana walibo masihu zifurigo zijaya ngwasomeso wana ngwarangoza mvio endawe suanye bonzeni ya ni atwani cha shahura wasaya kwa tuhula kwa tuvaya kwa tuvamba kwa tusomeso wana eya borlalaje halir kar kolonizi wale mfaransa le wori jangari kolonizi wao na zali na belu na msaidia yote haki ukadewa hambu ukazaliwa mhambu belu wa mfumbunine mbaljini msaidio mawenine mbude watorenge Komori wotaji ikeze famiza hao noana hao nezinasaba za hao ngwaenshi onro vae Komori kamili ifie monziani ifie madahoni ifie honze ifie mubarini hanzana nyora na tabu na utahalifu zengo zino wa Komori pia walobonze mruhamanda we miswe ambassadeur ka huja Faransa hale ngoni heli Faransa liyo ngoni heli rajavani heli akatale heli liyo watu aliao re masihura mtana au badilisha zenongo pia na wawa Faransa shem alimaha wanika zinafasi za hawe maha guerre mondiale Faransa ngwa jiruma wo bwendombi yorona hao wajuwa hao rezirewe rezimaskini la mrumdu hazira moto wale wanwe wasome walade atidune hise sisi wana ijihadi wazee wa rangi independence sharjab hangar kolonizi wao ni wa Komori hamandasi ngari kolonizi wao ni wangazija hamandasi avole ondo ritahawa independence ya kweli niyongiyo nziro kanga itahau na mrumdu ngiyo nziro kanga itahau na mkomoro ngiyo nziro kanga itahau na mgazija ngepo ndo sana remobilize wandu walo Komori wantipia ramali ranjuani rangazija batike mrujoba kiondani batike mrujoba komsirini batike mrujoba kohonze shason tipia risebo nzera mbiye serikali ka kartu jiviwa netambu irumao e Komoro no yo kwa kipya he mandamano kwa Komori ya mali ndihilio donc abukaranzare lewe kato siasa naam wala kato parti na parti naam sha do yeshiro wa henti hatu katina maji katina mwenje katina damu katina jao zo maranje wando wadai naam nespa naam ngabo jo lazima wele zero sensibiliser wazadi sensibiliser ma jeune sensibiliser les partis politiques wa habisi politique babu naam wajimaranya obise wangu wafanye manefiano kaya batike discours ya siasa ngabo discours za kudai haki zake kwa jelezo swala mwenye naam ngamjo jeleza ikiasimi minjo ushinda okanga moneso kaya vanuko moreni mrenda likoli mchanzende president ramwalira njuani rangazija kabati mndu wendo mbiyo wahunde faida ukaya wahunde shahula wahunde maji wahunde mwenje wahunde hazi sheni mndu mchanzende president yo mungu ni mwepo wa zoilio lewole swala linu ya janilo waiti baruan ya janilo waiti Muhammad Ali Swali ya janilo initi parti chokayont shawanu ndi mataximan wanundi maouvrier wanundi watabi hao zininde zirewe zininde zimaskini awonga namba ukaya ketu dile mndu ajerambi ukaya Muhammad Ali Swali inatende waka Muhammad Ali Swali kiasi aloniyo kati kiasi ya utende ya manifu baruan wakati alonuo kati wakati utende ya manifu shange bidio jeunesse hamme hamche hamhu hamtiti holiho wondo waringae edati yinu sha kechu bidiba wanuke kwa rongoa gebedio ze parti politiki pia warongowe wambehoka yangare saidi yawe fikira mtujo kango nelewa haina mlofanya politiko masiwani ramlobonze ejo kange na Amerika
aunge Canada, aunge Italy, aunge Faransa, aunge Bushini, nge Maore, nge Dubai, nge Turki, nge Arabie Saoudite. Hai ni bantu balo mkomori ka ungu tabiho ne tabiro mawe komori na ndio harumwe media ya rongowe ya encourager famille yae ya encourager mji wa hae ya encourager na sabahae akake na mshindo walobo nje wawabweshe nguo wawabweshe nkabwa wawabweshe mapesa wawabweshe shahula kena kirisiri ya shobo nje ribe mapesa wale botasi wale bomtana wale bomasihu riwasomese yo wana riwabehemo l'hôpital irudite na zenongo pietoke lobo nje ya bili ya zigere na bo wongwa oyabo ondo wako zao sisi kartuwa ni hazi ni leo ni maudu au kika karjafanga sinamo ikamgwa bente retraite hatuyo karnaka uliwane komor sayo ngarduli wano lo Faransa yora fanyazi yone maana ikaungarambao kaleo watizimbilize parti politique leo watambeho kayo wajoka urumana watende wanumrunda mbindu halinge hatende mrunda banu halala nge hatende mrunda nguo havaya mrunda nkabwa havamba mrunda majiha yele wesoni twashahuru au buhu mrunda doktor mrunda l'hôpital nge hujolo vumbuaye ye urumo ebenge ngariparao hawinji uwandu walo mroni na watafadhali wala umo ndani uwandu walo ibamba kamili na wala umo ndani iljonda nafasi ende moroni nende yeftujonda nafasi na choshinga ya pwe marindi ya pwe miri ya sisemagaya gonelewa uwadu itandra ya haini wando na choshinga enti hao uwalo mbude hokamsaidio harumwe mbude msaidie ngabo msaidie 12 harumwe mbude ngabo bedu 12 harumwe mbajini ngabo azali 12 harumwe hambu azali 12 izo zilo harumwe hambu kwatunde master ya azali ya hunrawo ya family ne mdumshe no wana so wado shuwani wado mjoyezi wado bangwa wado harumwe mijia he hambu pia ngwa isho harumwa tabu sayo quelques personnes wado harumwa nafasi wado harumwa ze ministeri na magari ya serikali na nyumba za serikali na ze visa za serikali na ze heji za serikali yabonye nyimchonda zenongo hizo na msihemo nziani ukade jeshi kwa jajuhamo ya bala mizinga wendi wafizie uwakomoro wantipia abo hikleri hareje emenge ngari parao ukaya nyondo mdomi tami huli ka ukamchiho kotini ha gouverneur ole gouverneur ile ngulo botasali bo mtana halibo masihu ngena mwenje ngena magari ngupasiyo ndaire famia heno ndo wanzao nyondo mdomi tami huli mchonda za nafasi za gouverneur na mbaye mitami huli nyondo mlombo nku yo kamjaparo kana tigardie timruo vea timrua wauru mwendea paro wando nyondo mlombo nku na mshinge mbanku nyondo mlo hamahame na mshinge hamahame nyondo mlo washili haina mrulo bahano mahususule oshini jihad ukanga ndora wani ya Uislamu okameswe ambassadeur ngono ke jumanga nditolwa wakatika wazalia hamba imna shioni okabeluo na yiva nkande kangwanzo msaidia yiva nkande kangwanzo onelea ulamodi shawala kwa tujue jumwendi ni kwa tujue idindi ni kwa tujua zakaindini wakatika we mafundi zekiemba zila tikiemba za usibuzi ukabala maka na majina hukawandu wakaza kiemba no kwa jaka maislamu aboze kiemba rizo na ubambao na hambu na itanraya ni hama hamene mboku zila tikiemba ziwa nili ya uislamu kaka tumeshoke jumange tolwao ikabidi mfungesha na mboda muharayo ke juma ketu tolwa garswali juma heli Mwenyezi Mungu na mtume ambara swali wakati maona mwazatu mubedu na msaidia warenga mali wenika wanduma la honi ndawe tinza magonzi na mbuzi na majasukari wendawe fungua no wakomori ezirewe wandwa duazi wafia umo nziani hankudi nanda na nzaya bawo ze bankizi ja fedha majumba ya hao ngayo mema wabahizo wanangu wasomea ubonze enulumu alingoroho banyinga mfia ubonze wadwingira na madahoni wefungua na nyuma tabia ikabidi manifeste mmoneso kazi nongo katwela cha zongozi jiriyo pia gamtingu daza balaza lina na msaidie na belu communication nde hombini yule maana zitabu zinuzi zitobunguza yule maana ikaodeo ngari parau kaya na mobilize kana urantsore jele so alailo kanyo mloba mbawo ni joshindaye ndo haruma ze plasiku za publiki na mshinge monziani nyondo mlo hambu mlo itandra ya mlomba jini haini wanu ikao kwati haruma hezi na washinge mabavuya hao shangari parao wala watoa haruma hezi ukaya na mrongowe opoza ulo mbo kuna rongo opoza ulo mahamahame na rongo opoza ulo washili ulo dimani ulo mbajini ulo hambu ulo bamba na rongowe okazalika na parao kana mjum manifeste msaidie kana parao kana mjum manifeste bedu kana parao kwa weza hao ngazikirio yule maana kawa maneno manarilo na tuma kawa inga azaliwa ikatazali ni wakati randanzara base
gartuguro jidingoni hele bangano na vani kartu wakati wa bangano na mone hele ezigirio wa dunia ezigirio bushini ezigirio Faransa ikesa ndikama bana manifeste chabo ze parti opposition pia ngwa shangriao isandika ngwa shangriao wanazioni nini ko moreno ngomlo niyo oda ulontijini wadandendo guchode yayo uloheru ngujani wona tijini ndobi ili mrungu chode ya mwana nyabori menye opoza kade ya opoza cha opoza ikade ya mrulo nenye zishaye hamba hazindi yazifanyao ebengeye ngasino wakati ikabidiri rifikiri rilodeye riwankuraje riwamobilize ukaya kaba timbano ngo ikiriyo maswani leo kazionda uno hokaini tikudeta waraba no kartu dhara umru kartu na kisimru zemaliwa lonizo kwa jaziri sino baba hao kwa jaziri sino wajaza hao kwa jafanya hazibu afanya shazila lezemali zaheze maskini nezirewe na wanduadu hazi warenge wajimilikisha hama jumba hama gari warenge polisi na gendarmeri warele hao warenge le jeshi warele hao warenge mahakama warele hao ijo mkinishiha eke peple isi wonze le jeshi lila likauwe lengarie peple chenge bidio msebo wonze hawinji hamade heli mwanao bushini hamade heli mwanao Faransa ikao binadamu hamme hamshi hamu hamtiti msi wonze hawinji kabana fufa mru kabana hulwa wa mru nene mrujo jabano hati ya uhara ukaya garjo hulwa wa gabajofa mru uzonrabu mru wa hezi shaka banofa mru kakartu fanya kudeta karjalea mru karjowa mru sharamba kabati maji kabati mwenje kabati hazi gabota halivu kabati mbanonge kiriwa ntanke wandu maislamu na yetile heli Mwenyezi Mungu hamba Mwenyezi Mungu ambe kamri islamu hadi hano havaya hationda na tafurigo ni jirani ka jalamu ngawe na dhambi nezi ya belu na msaidiano wao ngwalao ngwanwao ngwavao ngwavoyageo ngwasomeso wana gwendo harumaze l'hôpital nkuza he dunia no angazija wefia monziani hamama kababwa Unama badoro kandao de fadani kekler kaya ho kuwa mababu kwa supare naam wa sike magaya wa ndao ya huyo ya haruma grave ya siasa naam o kartu kwa siasa sabiri baziseo naam yo kanjema wafanya manif watu likawa menye naam wandari shenkeze bushini shariti shenkeze zo wamenye naam tuko pareni naam mapankar naam udai kabati mwende kabati pare kabati hazi kabati jo kabati jao naam ranu menya hivi naam kaya sikartene limbajo kando za minyewa naam aritina maduka jo kangendo yabunziwa naam aritina maduka konti serikali jo kangendo minyewa naam jo ndo minyewa jo de baja trawa naam abor tikimenyele shahatu ngamon tikimenye shahatu wala reusama miri honjiani ribaya kaulo jo kanza endengari wa lomoro ni kanujo ayende naam unaelewa umeelewa kanujo ayende naam yari jo hanza bake mani kupanse watu kaya uchi wa mri watu kaba kunzo maganzi yani naam sha magajo somti yani de pantrol de pancarto dozi balia naam de komunti yani naam yabo la parti politique wao hao naam wala wao hao naam kangwa jao timale pantrol ya siasa naam wale pantrol ya revendication oe wala mashabab ambe hamshi bahate zirewo ndio utajawa supaheni naam bahate zirewo supaheni nango tukere kanojo ende bi naam ye benda tebe menyo hindo akuto parfaya ulo naam yodi zolandori taza kaika si washashi renda daba kuze wararwani watano abudi munguza naam shari to daba fanya mani ase tiki batso kaba mini habahi umeelewa shari ze bandrol ze drapo za bidu bonziani amon se shabati mnyambari sola manilo kutulo no kanglo mapaka abonga mjohunga mhono monsieur l'ambassadeur none soka banaso ntiriza amariza ya wanangu wa Ufaransa sho wazalwano wananyasi walokomori wao wana hatu wanana shahatu no wajuhu walokomori wana hatu kartu puso wana wendi haruma gir kartu puso wana wendi haruma mbwana shango joka ya mentalite ya mndu na mkudu tisa wanabonga rambo sisi Islam ekaya serikali kwa jafanya convocation eke serikali kwa jazia shawabuli ukaya na mjimma manifesto kakavati maji na mjimma manifesto kakavati mwenji na mjimma manifesto kakavati haza ndanga le wandu wakahaya milioni majana wandu majana matano watotolo hazini watulibwa na da wandu wonda baki wazungule dunia wasoma wareje ndanga liola duan wandu majana waka uliso wana
na usomesho wana na ulibia nyumba moroni watolo hazi ni bure ya wandu wala ndauri wa para ukaya na wabaize nzia ile serikali wafanye zandu wafanyao eka kwa tine kapasite eka kwa tine zemwaye eka kwa tine shabaha eka kwa tine ustarabu wafanyazo na waroheba je wanroaji sheshu jotsonge magaya sisiwa jotsonge za emiri sisiwa sheshu jotsonge za wandu wake aggressive wakendongo za kijinga ndika serikali wafanye ujinga sheke serikali ke jafanye ujinga mathalan wafanya ustarabu wa wabulia wa manifesto kabati mwenje kabati maji kabati hazi kazuliwa ritolo hazi ni karjani kwa zedroa yabo kwa sasa ubo warende wanaelezo tunamwambia okango no inu ntinu wa imndumsho wa premier minister ya ulo hafa yenyumba ya premier minister ya tulomro sawa la wadungu muhonze na harumamiro ya maji zenyumba za tulomro pia ulaze nyumba ziwawa ulaze parezi ziwawa ngabo torutu ngabo zinango pia shawa lemewa no jeuri no jobare ulono wafanye politiki warongo wakaja wakubalia wasivala warihimbu au peple ngo uwenjira hale jeshi ipeple ngo uwenjira hale serikali aboni se serikali watajolejeza ekale wazalika jalejeza wandu walohambu wote wanaenda mchuje abwemfuleo kwa unaelewa ekale wo beruka jalejeza wandu walofunguniwa nendo handuza beru majumba yawa haya serikali yarangazima za serikali yawa ekale wo beruka jalejeza kwa wandu walohamba jini wando haruma zinyumba zahi yazibo hafumbuni lejeshi ngilo ndahobe njoka uzia titilom ndongonelewa nisijotongeze keka zifanyishiha lekao belo ambao kabo mimi tisomo hazi ya ulimaji tirumwemba binashinda njahunda khawasi na tia autorutu na tia pare na buahazi na ngezesa leri na tia unono abunga mrohova jemraji ikale umsaidie huma weni habara nzila rangende pandas azulu wakati wa Johar na bahanga sina mahamengo mina umengo mirarana na mitsano au mengo miraru 30 msaidie ngufanyo hazi kati na banongo ifanyo harumwembude shangu ulongu unongu vayo hasomeso wana aba hizo wanroda honi ya lola ni no handu huze wanro walombude ngo tabia ikawa wanro walombule pia wando sterekle msaidie harumwa mji azaliwa ni majumba ya waha abuka bati mrulo harumwembude jo shandaziye karjamba zifanyiwa shanga tahauzi la zivirao harumwe dunia zitibireho masiwani leonga na yezi hurumudiza usenka azalinge na kenza yezi kati na banongo ifanya aboro hata taratibu ikawa hata taratibu ba jemro jirole kangu jo shindafanye sabano banu balo poison garjoka komori kabati jumba la serikali kabati entreprise ya serikali kabati maduka wajo kamenya shaya weke serikali wa viaza ngwendo wa bayo transport yala mbwanku ja mitamihuli wawa mitamihuli wa bayo transport yala mitamihuli ndambule wawa lombule wa bayo transport yala mbule ndai chandraya wa dai chandra wa bayo transport yenda hambu ababa sabenti bloqué pendant une semaine abo wakati yo walo hunu journalist walo harmo Europa ngwa jombo kaya zaliro habiko mori bloke chekale wazalingu tobiaza wala wananya maupoza welejeza ngarto fungwa ngarto hulwa abona ndio wadolima abona ndio wala lohonze abona wakina ntasubi homsirini hoke dunia leo keturu maherumbi mono Trump na Amerika ashindwa zevotiza mwando hamba habo hafungwa hashtakilo ndo hiyo fungwa ndo hiyo lowa choda raje harmo yezi ibada ya raje wafanyano kwa kwa japaro fanyo harmo dunia mono macro bima mi Faransa plus ya 40 njaparo nasu tabia zilo Faransa wakati ule za paroka harmo Faransa Macron hashindwa harmo zevotika dondaro kasukiria lejeza shangurongo wandu watunda zevotie wanika mono zo tabia zigiro harmo Afrika harmo zema ndambili za Mitera na Chirac no wadunga itobelo harmo Afrika wala president munyu lo Faransa le uzitio yabo yehaini mrulo Macron harmo politiki ya leo ngutende sana hii emanazali le sauna hii na bwa termu lo oni Macron engea zali hachila Macron yabo hajotarmu ni mrusi hajotarmu ni Turki hajotarmu ni Chini shang je posoni ha Macron hangamize Komor jeheli Macron yangamize Faransa na reje hiyo hatu na reje hiyo razaliwa garanzao hindini sisi garanzo mwenje garanzo maji garanzao nzia garanzao hospitali garanzao likoli garanzao mwana yaso mayafanya hazi chobe huwa na hawaja ngo hunu watibolo usekwa saladi na nkuu kwa jaso mamba hindu werejei gwendo wali kiwazi la posto wa baba hao wakanizo angamiza nti wanawaho wando wajiwajahu wasoma werejei wa masomer wa haruma bange na mvinyo na logika uzo za Kiislamu kwa chuzizia shangwa ngwazibuli yao bwanzo amani yao yende tuje kango nelewa mesola ambassadeur donc abo na rengo mfano wa imani yao naam kaya juzi bono kuko parenie de sura la mako naam naam emana waminya hindu naam wamusaidio naam emana waminya hindu de polisi wao provoke naam
Kenge polisi kwa jawab provoke kwa menya kwa jumenya hin ram na wema ni fya wazi msadampari naam naam nande ponde de para pues apa tai pendari amon ritu pule barindra naam na pule barindra kwa yemu yo mbeni ujashezana yo nziande amon donc nge mondo no sokaya jo kama silaha wana jeshi segio babi kaya imani fianu tia azali kwamba ya roho ya azali holonezi ekulisha Mungu totia maji tie mwenje tie haiho wano hazini urenzi orengaze ja prive zinu wenda bonze nabo katina maji katina ndongo lonizo ongeyabo Johanza emani yani ya kaye hau makinifu watike baba tike mushkil ondo to bontiani de pandrol Johanzi wa revendication de hao naam batulukari rikio batulukari minimahi wazungusomti wa moroni kangwa ndugo mbeni wa fanya mbeni wa lumitabilo wa mitabilo wa lufukuta kwa mifungu batulukari mini hambahi yoni mbabi na jakanda kuusedie na jwazali naam monsieur l'ambassadeur yabo humbia utola wa mbeni huja mitami hula kuntida koro yabo okay zomongo ni mwezi mbwa nami minzi wanao okabanu mimi ntuwani apostle ninde serikali iliyo leo ninde jao ninde akande jao kama sijafaranta mnejana umeshangu pia sati yafanya rikana mahamisha ashi ngasina minji rikana surwa njema ishajiha rikawshinda refanya haza baka tushinda bama helo minji shangare hentoze tarahia hizi jao wakawa wala mbeni ngo twamba mbenini hama hameta we humbia konje mitamilu ne mitamilu shakutamba shezani nembo nkuu yabo mimi sijambo ndo waloshe zani watoje shinda wenda moroni watoba kishe zani nembo nkuu walomita banchomba ndoba kwa hormozi ntizao ni joshinda ende moroni nende wakaenda le capital ngejo pezi wa ima walombo kuunga watoto wadoneze majournalisti na wanu wafime wanu loi na watoto wafime warionesa washoje shinda wenda moroni wado mbeni wafume warionese walomtanga juu ya limani walo kwambani ne tinkudi walo fumbuni na mohoro na viziwani na ima na todo wafime warionesa ngabongo zavili na mdofi mema majumba wao hayala majumba wao hayala na mdofi mema warionesa ka inde nyumba msaidie yawa hundo handu huzende zimali za daula zinyumba za shaihani na mfume na mdone se dunia kalide nyumba shaihani yawa haya heze mali za daula zinyumba se jihadi yaziwa hamaduzini na mfume mvulize kemono kisha isfejadi kajarifi mali na mbaba hamda za shaza mali za daula zimali zilo nondo walona zali wangamizela dual wangamiza haya wangamiza hospitali limaru wandu mfume universite mone soka kabati mshana mone seli sasa du moment chèque mone soka moroni kamili capital ya he grande commode kabati mshana public kabati mshana mone soka ze ministre monese aukanga mjoreje ila waonesa ya he avion moderne ya president wala zokiri shale president mkatar yokiri shale president Arabie Saoudite de Angleterre de Faransa de Mrusi shaya zaliwa mruchunda mbele wani kepeple hao uchunda majiwa wanika uchunda mwenjewa wanika gwanjo wende hamando duwadlo neze mali ya dunia shazile manafanya kasina muhima wa henti kasina muhima wa hezirewe kasina muhima hezi maskini kasina muhima hondo aduhazi sho muhimu wa haya nshilo hava shati jeu na karavati nyikulu na koti lablo hende nguri wone sohaya ukabana nguri wone sohaya ranze corona ya haja ambassadeur kabati mruhunu lablo ngofanya mrubizo abatha corona shawandu ngwanikawa nao bonjour kuku wandu waremana ila ya taore unaelewa azaleni vanu yaenda kuchonja mndu ntsingoni amachi ni vanu yaenda kuchorenga mndoka bahamadaba ilange one sawu sauvage ilange one sawu laba hokabanu levushela mwana adamu na mwana adamu mwaba ha irende hawade imikrobu ya mwana adamu harumu mhono mhono irende hawade azalinguru one soha ya yene makonsie ya hahe hendo Nations Unies hende Faransa hende chini hendo harumu enyo Afrikani vanu yaenda eni mndu mparesa ngutomjazibane na vanondo warali ha fragile mtume hafu hama hamengu ndaruna miraru bahondu islamani mndu honda mahamengu ndaruna miraru abondu shansi walungu fa haraka imagine zalia ndani jamdu zibani vala imndu hauhafu abwe kumurika twamba ruwa mndu bonelewo bo ambassadeur azalika tujwa hima hulea ni kumndu mhono kasujwa hima hulea fanya mndu kuku champaka yanje mndu zibani hamamru si mfulambe amando wakati akamtujia do halia oyaka moto bonelewa ebengeru jwanza zalia shanje makonsiye ya hahe au ya rentie yezi endezahe ikekenza ya ruma ezunga ya hula zekurwa wabwe yawa ha
zemalizi lo muhonze ho zimweno zilo mjini zemaliatio harma ze banki zenyumba ya hula Marseille na Nice na Paris ya bulie mdumro jezi aje aishi akwe kaza le zindo rengo habaya azalika na vuka ngaro nawe zigiro harma dunia na singara mbia wa hambuka ya ikazali hatolo harma yezo atidorenga magari mango ndo one president bake na ukiri imano waliyo yale ya buenzi yabaha ngamonao sakuziha lingwe sakuziha ka député maire Anthony haka ministre de l'intérieur harumu president shatsola halingwe ukarengeze mali za Libya au wa Gaddafi angamizi Afrika akaambia serikali ke mahakama kana mparisa lewezi le utermo mahakama halingwe basi ikazali uanduhuzi wa mchuje uanduhuzi wa mbuda juu uanduhuzi wa hambu kwa jafanya delegation wenda wa mwelezo kata hamrum ni kezi ino udawe harumu hezi ino hau amani ujujuji wa hatartib shekazali mpendo azali ya loni de jeshi la Komoro de mapesa ya Komoro de mahakama ya Komoro shazali katine pepe azali katino ndo mwa Komoro katino ndo sha Komoro katine zile wezi lo Komoro tinde mafanyada kama timdo lo Komoro uono kaza ali kufanya mbano go shangu choro mamvu abo maulika wangu wawole hinye ya mahakama ya kamili azaliwa banaju sisi waka na unuka raere mdomshero wana hata walomba jini kwa nashida waniebelu walomba uli kwa nashida waniemsaidie ya wejobidi woo baada we sawati mizima hamengo mfukare walejezeyeze wa walikimajeni wawambi yoka ya enarfanya referendum kami mazalinga mwende sonai mina msaidie na belu nafanya referendum kamvotu kayangana lesona imdengezi hanyu niko mjoka manza reze voti chati notokale unga mnikwe mwana leunga mto woyinte untewe ino wanduale ni haja monsieur l'ambassadeur wanduale ni haja ngihamando wasingani yao amanzi wazavurizizi wa taharaza mkatadipe ni mlungu singaniyo ya kure ni mlungu singaniyo ya ketajiri ni mlungu singaniyo ya behemwa na Faransa ya behemwa na mshohahe ya behemdu mshahe nenti ende angamia ebenge yabo gebidio tartibu riwaeleze wandu wa Komoro ngareje hiyo ukakati fanya manifestation yokaya zalia roho izo yende jozifanya kanda anzaru memvu izo yende jozifanya ikapole jeshi lela tabishe maraia izo yende jozifanya ikanda anzare se voti hamvu de jozifanya kanda anzani ke mwana hamvu shanga ndura manifesto kabati maji kabati mwenje kabati hazi kabati mshahara wandu watolo muhazini gariparao wanawalo na 13 gariparao wanawafanya CCM no wanao ndazebaki watohunda zeliko libonze no wanao ndazebaki walo moroni wasomao wachujui hazingu wajuka hundanda hivi no nda wasoma walobonze warejei wanje warwe manif mtifanya kama Muhammad Ali Swali hina baruani ni munkazi ona ndobe munkazi umono isufu mmoja bana ngondo watende manifu watendawe manifu wana zijana ramdu mshe basi kazi nongoza data zivara wala uparodi watoenda zinashauri abengeri tafadhali ngari mwambia uno kayarambe ni zohamba rirongowa na mtafadhali mlauzi dakani na mtafadhali mtowencho holo hanywanyi na mtafadhali majeni walo harumalesi wala ngazija majeni walo harumalesi wala mwali majeni walo nzuani mtanchi walo amba inu partija unamrohemo ndani mfanye jabushini mfanye jafaranta mwenesoka ya kabati hazi kabati mwenje kabati maji kabati mahakama c'est la loi de plifo ngari mparao ni haji kuu mfungeshana mboda msebo nzenyonte mfanyezi maji monese dunia basi kazi afanya convocation yene police na gendarmerie ntichodorema mtawa shika mdomwa na mdibe shika mbudia ni mfanya manifestation ya amani ya masihu yao siku yene ntwabi ngujoto wado ya watu wandu aji ngujo fanya lua za nyumianizi jo ufavorize ntirike amando wandu kena majiri kena mwenje vake ntole vake ireo ya favorizo walimao ya favorizo walo wao ya favorizo fanya za serikali ebenge yabo ngari wambao inshallah ngari wambao mkena mor mfanye jitahidi ze prefecture zonti ze capitali zonti emidwaye zionti ze lycée ze college ola douani haya molikoli pia wanruwa bare waonesoka yabo msidio bobeli bweshehani ojewiri no tabasa murongo wa wana wetu mnada honi okay Komoria tuso ntipia unaelewa ntimali zamani yao shaini ya tuso ntipia kujazalwa na yezibo msaidie kujazalwa na yezibo beli kujazalwa na yezi bazali shawa Komoriwa mbandanyi dawo mbatsindanyi na mkause zenongozino au na mrohe baje wandraji maraba miji ngisina dakika ntangeza baki naam naam delegation ya Rumengo bina Marekani watu bala dossier ya Komoro msafara wa Assemblée Générale ya imetapite upaji msafara wa azali kama kwa bonzo ikaende haja ya
ro abye hizo ya zona Kongo yae hamambo ya patakari moroni na mbeni ya diari keshezani ya diari ke ondania. Naam. Aja proma mapando. Naam. Ngapo wakati swalama ni dato tubla pe mardi. Naam. Pe mardi ni lakini moro na nero ni maniko ya birao. Naam. Jeri zambe. Ngapo ngauna dakikanda ruke zaba kiapo. Ya huwa Komoro kangalu na kusho ando mkazi ya Burundi no mlo Komoro ni kazi. Naam, ngarjo juware nje Zimbabwe, monsieur l'ambassadeur, riwono ko balari zamba mbabo mwando kanga riwonao haya ne misafara ya president Zali. Ngarjo amba president Zali parce que wajamba president wa Komori watu mvoti na watu shinda wamtoa. Sasa sisi ile show nje ya tori liva, ya tori vaza, ya tori nosa, alitomona faida ni rujamba ngejokiri riwona soka yanga riwonao haya ngazirisao ngaziridusao ticho na mwenje icho na maji icho na mchana na urenganzio speciali hani mfomonti ngihama footballer ngihama Zidane kulo miliarder ya sababu mpira ngihama Maradona yaka footballer amalo mpira ngihama John mhezaji ngihama Michael Jackson ngonelewa wakatika wenzi hahe ngio harumash tabu na shida ya urengamali na balondu wada katubali wanza akili shangu bali wandu yanzao ngubali wandu wanzao yekako pini yekakuzen yekakope yekavoisin ngubali wandu wanzao shaka tubalia wandu wajuti ya mfaido wa rumainti yule maana ikawa ya vile ilazi ntitajiri pia waonesa kwa Komori keti harumata abunande dumsankadoma liazalia sankadoma sisi wajuza mbatsilasi wajuza mbale maportisia hamanda ono kwa tuzamba shangwa ujumude sana agwa hendenge hula ngutode ya mdu ambalo wanando akasomema lida leo agwange hula ngutode ya agwange hula ngutode ya kiki ndenge hulangu chamba wanondo walo opposite walo opoza ewe bwaga ngofanya ndo ndene we bwaga ranzoma ha wanruonika carte blanche watele ya opposata na leo efanya hufanye ada huwaha maudu nono ngeihonge nge azali ngolo yafanye ada ya wahe maudu motola washama hamealolo mitamihuli ubedela imshangama ngujofanye ada ukabedela imshangama kafanye ada likazali hau chika zalika jawaya bonge ndao hadaraja agwafanya mahajuzi nonongu fanya numwaha ya boda ndweza onengu jofanya ukawala ngwani kwa zimalizila nezi na udozunguli yao ambaye senda bozila yabo rijoomba rirejeibo ratalia handale ndo sta usilamu kadwa vile ndo sta hemila ndo ndo hazi ndezirewe nde maskini ndo ngazija chicho kazaliza nongo pia hazirende mbaha ye dini kachuta hajwe handu wandisa ni handu wakao timiziza ya da kachuta hajwe handu wakao fanya ni handu watufanya wandu waduhazi katatushajwe moto ndo hazi yezirewe mazarimfu ye mafundi chatula hende harangi kiemba zanrabo za bambaole itandra na hambu hazinikeswa fahanda wandu alawanga mizaye engazijana usilamu utidazo kabalama kana Madina wakawandu wakutaze bubuzila wekazaze kiemba zila wambao maislamu na waka makafiri utiduaze bobo leso l'ambassadeur ukamakana Madina usilamu waniwa leo mtu atambe kati na kiemba kajani kwa gari la serikali kajani kwa nyumba ya serikali ya mwanaka jaba hiziwa ya mwana mshauri mwanose ni kajani kwa hazi kwa kanajua ya wani Uislamu na mdanti wala bawala Mwenyezi Mungu wa dindo wandu waheze kiemba zila ramufti sheka ushahe wangamiza Uislamu wa masiwanoka kwa tu ni Uislamu makabaila yahe hambu makabaila wahe chandra makabaila wahe mbajini makabaila wahe bamba wangamiza ngazija wakati ile ni notability waonana na watu worongo wa mdumba jini warongo mdumbambao warongo mdu mitandaya ribaye dossier kabatu murongo na vaniye mbajini katulise mhambu ye mhambu katulise mbambao katulise mitandara waneni mriye mhumbo hao yekimila na kisheone kihale ikale bunjilo langa lifanywa heli nti buka mdu warangi mrongo bonelewa silifashi wanazijana ngasifaranta hali shake na ukiruka leo yani seno stability jo kaona